بسم الله الرحمن الرحیم. بینرتیجا دیف خلکت بیروریا رمضان و آذار و نوروز ابرو کامل اداره سر بخویا زاخو مزگفت الرحمن اف مزگفت بیهاتی آوا کرن سردسته خیرخوازه کی نابودنگ لجنه حجی یاسین زبیر سرحان خلک زاخویا و که نافداره سال 1999 هزانی یهاتی آوا کرن سر ترازکی گلک جوان تو شی بیجی ترازکی کردی و کردواری یک کون اسلامی بینران بشه دوی خلکه دا ام دی بحثی رول کردا که شرع انجالود دا شرع انجالود شرع کی گلک موزن چه بو نبینا مغولا کو اتوسنی و نبینا بسرمانا موزن مغولا کی تبو غابو وکیل هولا کوی بو فرکر شرعی و بسرمان سرکرده و قطص بو سلطان ممالک المصری افشار چه و سال 658 کوچی 1160 زاینی ام دی بحثی رول کردا کن رول کردا گله که برچا بود وی شریدا راست افشار نلجه کردایت کفته با کور فلسطینه نزدیکی تخیبه لگاو سوریه و لبنانه دوی شریدا کردا رول که گله که مازن هبو کی بون کرد اوید بجداری کری 4-5 عشرت کرده بشداری کری یش خرا اوتر عشرتا قیمری بون پشتی و هکاری بون پشتی و شر و زوری بون اوا جدرت مسلمانا یتکفن گلک آماجه فید کن یعنی بونمونه ابن الفرات وزیره که عباسیه او دیجت نص دقیقی بین دکوانا ان الله حفظ مصر والشام بالملك بالسلطان قطز والمماليك التركية والقيمرية يعني هكا كرد و ترك نبانه خود مصر و شام نت پاراستنش مغولا و هكا دوی شريدا بصمانه سركفتن ني نبايه مغول گهشت بانه غزه و تويرا گهشت بانه مصر دا جهان اسلامی روش آوای بجی اتحل وشاندن چوا روش هلات دا روش آوای اتحل وشاندن چوا روش هلات جی پیچ کرد و پایتخت دولت عباسی خلافت نهله و پیچ کرد و تدمیر کرد وجار رول کردا گله که برچابو اوک وزیر عباسی بشت ابن الفرات تو اکی دیدا پشتی کردا رول که مازن کری پشتی مباشرتا پیپرسی طبیعی پشتی وی حتی پشتی قطزی هات اوی قطز کشت و او مازنه بسلمان المصری و شامه ایکی کرد کرا والی حلب منطقه استراتیجی بو ایکی کرد بجن نور الدین بن مجلی الهکاری کرا والی حلب جایی که گله استراتیجی بو وقتی الاستراتيجية دولتها مملوكي دابوشي چنگي حلب بو تخيب نابين مغولا ونابين شامي ومصري ونابين دولتها ممالكا القلب يجيك ام دين بحثي رولي شارزوريا كان شارزور منطقة ديرة كفتا كردستان نزيكي روشلات كردستانية اواجي هاتن هاري كاريكا قلقا لو كربو بصرمانا ودفاع اشعار بصرمانا كر اوجيك شوا نور الدين بن بدلان بو يديجي يعقوبة الشارزوري بو افهردو سركرده الشارزوري بون يعني سحكيت شوا ديارت كت رولي فا عشيتت كردا كو هكاري طبيعي منطقة هكاري عشيتك قالك معظم بوقتي دا دست بيت كير منطقة شيخ خان عسفني حتى تشيا منطقة جولبرجي اف عشيتت كردا فيتفيغا في المنطقة بادينان جين حميد كفتنت بن طاي هكاري و همي هكاري بون وفيغا بيجي لهجه كردي يا رسن يا كرمانجي لهجه هكاريه كو ام بيت اخوين هكاري بو اوا چون هاري كاريا كيكر بري فيغا اوا هاري كاريا صلاح الدين كير بود شريت فيدا القل خوش بريسا الشر حطين ابن ابو دنك ومازن مغوله هتا كشتن يعني هولاك وهند سراوي عاجز بو او جلك جريمه كرين وجل باجد بصبانا طالان كرين وبصبان جل كشتين سراوي شر هند عاجز بو بيشتي زيكا مر نما تحمل نكر يعني تصور نكر كود جارك بصلمان شين لشكري وشكينن تجاو هادون على اساس عالم خرفكن وقلتي ام قاهرين خدام تفركرين ام ظلمه بشكنين ابو كشف ظالم ترنبو او منارت بروفا سرت مروفا جلفت كرن منارت شت كرن سرت مروفا جت وثنيبون او افمغولا وترك صنفكن بجنه اورال تاي شوا في قافي كرد وفارس وبلوش وبشتون بجنه آري او جي صنفك خاص بون هشتا بسلمان نبو باشي اسلام شيا هدي وبسلمان كات و هدي چون اسلام دا وبسلمان بون و شيان گله دورا دست خوب بینن
و او حکم الهندی که نزدیکی 1000 ساله مان حکم الهندی که عددیش دست و اینا نداره بس او نشان يعني جلجا كرداجي دفاعش خو کری مرجهت کردا و میرت کردا جل دفاعش خو کری که امن منابین منطقه ماردینه و منطقه میا فارقینه و یا آمده و باجرت کردا الکردستان باکور رولك جلك مازن هبو كو تحدي مغول بكن وكدي اف ملاتي دي حميل برواش كاستن كسي خل بروا نگرد بس كردا خل بروا گرد و فيگا فيجيا ديار في عرض مغول هاتينه نشان لأكنجيبن هرمان جهد كردا چون جهد ديستاندن يعني نشان جهد كردا بستينه اف جهد كرد فيگا ولی جهد كردا ترسن هرمان دست كردا حتى فيگا في او بتر چون او تركشان عرض يونانيا ورگرن وش ارمنا ورگرن وش جورجيا ورگرن وش لازا ورگرن